Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etemiz. 34 bitten. Bu bizim 19 ders. Biz o'tgan darsda aytgandik, shunday hadis bor. Agar kishi Alloh taolaga yalvarib duo qilsa, qo'llarini ko'tarsa, Alloh taolo qo'llarini bo'sh qaytarmaydi deb. Evet. فتأمل الكرم والجود والعطاء والمن والفضل مع أنه غني عنك. Уйланты, Алла Тәаланың һиңа булган һые, хөрмәте, ягъни һиңа карата биргән изгелеге тураһында, әл-җуд, уның юмартлыгы тураһында, ата бүләкләре тураһында, мән нигъмәте, әл-фадл изгелектәре, русса бу заслуга дип тәрҗемә итә Алла. Мә'аннаху ганиюн анк. Шул ук вакытта Алла Тәала һиңа мохтаж түгел. Ва ан дуаик. Шулай ук һинең дугаларыңа мохтаж түгел. Суалик, һорауларыңа, талабик, һинең талабыңа, илля аннаху юхиббу залика минк. Ләкин бу Алла Тәала һиннән ошо эште ярата, һинең дуга кылуыңды. Менә әйткәндәй, кемдер уйлайдыр бәлки, менә мин бит дуга кылам, Алла Тәаланан матур өй һораным, катын һораным, байлык һораным, ләкин нисә ел үтте, Алла Тәала миңа моның береһен дә бирмәде. Нисек инде менә хадистә әйтелгән, Алла Тәала һезнең кулдарыгызды буш кайтармай дип. Бу һорауга җавапты без кардәшләр төркемдә аңлаттык бит, башкортларга дин төркемендә. Алла Тәала безнең дугаларга өс төр нәмә менән җавап бирә. Я нисек һоранык, шулай бирә. Evet, нисек теләнек шулай. Я безгә бирә торган нәмәһен кыямәт көненә тиклем калдыра. Я безнең теге я бул гынаһыбызны гафу итә. Кыскаһы нисек бу һала безнең кулдар буш кайтмай, шуга беркем дә уйламаһын, менә һораным, миңа Алла Тәала бер нәмәләр бирмәне дип. Алла Тәала безнең хәлебезгә карап бирә. Бәлки кемдер мәсәлән да миллионнар һорагандар, evet. Ләкин ошо миллионнарда алһа, кеше азыр бөтенләй иманын югалтыр, үзенең якындары менән, тугандары менән дошманга әйләнер. Байып китеп, теге үзегез беләгез бит инде, кешеләр кайһы вакыт бозыла. Ва мин камалихи субхана ва тааля ва мин камали джудихи ва камали фадлихи аннаху субхана ва тааля ястахи мин абди. Алла Тәаланың камиллыгы, уның юмартлыгының камиллыгы, изгелегенең камиллыгы ошо эштә күренә. Ул ояла ди үзенең кулынан. Әгәр кул үзенең кулдарын һонып, я Рабби тип, ясәлу ва юнаджи, һорай, Алла Тәала менән һөйләшә, ан яруддахума сифран. Алла Тәала был кулдарды буш кайтарудан ояла. Хайбатайн, өметһез итеп кулдарды кире кайтармый. Хәза куллуху мимма юбаййину лана маканат дуа. Булар барыһы безгә дуаның зур дәрәҗәһен аңлата, күрһәтә. Ва идан юбаййину лана хакыйкат дуа. Һәм шулай дуаның хакыйкатын безгә күрһәтә, булар барыһы. 35-нче бит, яңа тема, давабиту дуа. Дуаның забиттары, ягъни нормалары, кагыйдәләре тиһәктә була бит. Минәл мәгълүм буенча, анна дуа лаху давабит. Дуаның забиттары бар, нормалары. Ва лаху шурутуху, шарттары бар. Ва лаху адабу, уның әзәбе бар, evet, әзәб төрләре. Шә'нуху шә'ну кулли ибада. Һәм был эштә ул бөтә башка гыйбадәтләргә охшаш. Кама анна ас-салата ла туqbalu illa bi shurutiha. Намаз шарттарды үтәмәенсә кабул булмаганы кебек, шулай ук хаж, шулай ук саум, ягъни ураза, ва сияму ла yuqbalu illa bi shurutihi wa kullu ta'atin la tuqbalu illa bi shurutiha. Һәм шулай ук бөтә итәгатьлек, бөтә гыйбадәт төрләре шарттарды үтәмәенсә кабул булмай. Фәһәкәзә дуа лаху шурут. Шулай ук дуаның да шарттары бар, давабит, забиттары, нормалары, ягъни адаб, әзәптәре, җаа баянуха фи китабиллах ва суннати набии саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм булар барыһы ла Алла Тәаланың китабында һәм пайгамбәрнең саллаллаху алейхи ва саллям суннатында килгән, аңлатылган ди. Фәл инаяту билха вал мухафазату алейха ва риаяту лаха ятахаққақу бихи мурадул мар. Ошо нәмәләргә без игътибарыбызны яхшы бүлһәк, буларның барында хак ла хак, хәстәрләһәк,
Biz морадыбызга ирешербез, максатыбызды булдырырбыз. Al-ijaba, bizning maqsad nimala? Al-ijaba va tasdid va tawfiq wal aun va sabat. Alloh taolaning javobin alу, dürüstlük, tawfiq, ya'ni o'ngishlik ibet. Al-aun, Alloh taolaning yordami va sabat ham niqliq, Alloh taolaning yo'lida niq turu va salahul aqiba. Bizning hungi işimiz, hüzümtemiz, yani ahiratımız tüzüklendirilhin ve salahud dünya, bizim dünyamız da tüzüklendirilhin. Ve lihâza kâne alel muslim fi hâzel bab babil fiqh fi dua en yetefakkah fi davabiti dua. Oşu yahattan tay, oşu glavala, oşu mavzukta Müslüman öğrenirge teyiş duanın bütün şartları turahında, zabitları, normalары turahında. Şurutu dua allati ca'a bayanuha fi kitabillah ve sünneti Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Бұл şartlar bular barıhlak Allah Teala'nın kitabında hem Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde kilgen bitinde. Kusabet 36. bitke. ومن أجمع الآيات في القرآن الكريم لضوابط الدعاء وآدابه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. Hem in nık kurhatkan in nık yeyevsi ayatlardan birihi Kur'an'da duanın o şartların, normalарын yeyip kurhatuvsi ayatlardan birihi A'raf surasında kardeşler. Onda aytilgan Ud'u rabbakum tadarruan ve hufyeten innehu la yuhibbul mu'tadin. Dua kılığız Rabbinizga yalvarıp hem yaşırıp hufye, yaşırıp innehu la yuhibbul mu'tadin. Allah Teala sikti bozuvsılardı, sikti aşuvsılardı yaratmay. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yerde Allah Teala tüzüklendirgenden hun onda bozukluk taratmağız. Ved'uhu havfen ve tama'a. Hem sakırığız, yani dua kılığız Allah Teala'ga havfen, korkup ve tama'an, hem ümit etip inne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah Teala'nın rahmeti yaxşı işlevsizlerge yakın deyip. İşte yaxşı etip işlevsizlerge Allah Teala'nın rahmeti yakın. Hem tabi artaban وَلْتَتَأَمَّلِ الْخَتِمَ الَّتِي خُتِمَتْ بِهَا الْآيَةِ. Oşu ayatın hungu ölüşüne ihtibar etti. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah Teala'nın rahmeti işte yaxşı işlevsi kişilerge yakın. Evet. Ey ahsin fi duaik. Yani duandı yaxşı etip işle. Ahsin fi sualik. Horavındı yaxşı etip koy Allah Teala aldığında. Ahsin fi talabik. Şulay yok. Talabındı i'tani bid davabit ve şurut. İhtibarındı bul oşu zabittarga, normalarga, şartlarga, adaptarga. Ahsin tecid sevaba ihsanik. Dürüst etip, matur etip işle. Hem oşu yaxşı işindin savabın көрерһең. Tecid esera ihsanik. Özüңнең yaxşı işindin izin көрерһең. Tecidil ata. Allah Teala'nın bulagın, tecidil men, nimetin, tecidil sevab tavırhın. Şulay yok savaptı. Tecidil hayral azim. Büyük hayır, izgilik tavırhın. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah Teala'nın rahmeti matur etip işlevsi kişilerge yakın. Vel ayetu fiha tenbih ala cümletin azimetin min adab ve şuruti dua. Hem bu ayatta şunday işara var. Duanın normalары, әҙәбе, şartların күрһәтеүсе бик mühim нәмәләргә işarat бар. أول ذلك وأهمه صدر الآية وهو قوله ادعوا ربكم. İn mühim өлüş бұл аяттың башында. Sadrul aya. Аяттың башында ниме тиелгән? Уд'у раббакум. Һорагыз Раббыгыздан. Раббыгыздан, Аллаһтан һорагыз. Ад-дуа фи зати ибадатун ла тусрафу илля лиллах. Аслында дуа ул шундый гыйбадат, тик Аллаһ Таалага юнәлтелә торган. Ва ла юлтаҗа биха
илля илаллах. Һәм был ғибадат менән бер кемгә лә ялварырга кәрәкмәй Алла Тәғәләнән башҡа. Вәлә юсъалу иллаллах вәлә юстаану илля билля. Бер кемдән дә һорамайбыҙ Алла Тәғәләнән башҡа һәм бер кемдән дә ярҙам көтмәйбеҙ Алла Тәғәләнән башҡа. ولا يطلب المدد والعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد إلا من الله. Ошо 37-нче биткә килеп еттек. Кыҫҡаһы, ниндәйҙер ҡеүәт, ярҙам, тәүфиҡ, беҙҙе йүнәлтеү, һидаят, тура юлға күндереү тик Аллаһы Тәғәләнән һоралырға тейеш.